Tinio bo chini Smai TV bai krongplay tongnai joto mampha takum khu hanau phayong ani chau bo ani le chrai chal samphau tongnai joto no khakchangmani chubai lao nrauni nangkhrumo nrauni pal rimo tongmoni bo ese tini suphai chongbodin mani kautmarono sakulai tonma khasrange ma tongo ake tiniole bo chini kaumungni pandawo bo kaumungni kalam dabru primer bono chung snung khupmo paithokmoni bukcho se ongtongo aremi tinibo paithokmoni bukcho tma tongphi abono to srawo chung nalainai aboro thaya khosin skangmo sisa nrauno kaukche ni nam moge bose tinio bo kaumungni kalam dabru primer no chingmoni chio paithokriye nainim chumingkhe nrau Smai TV yo ha sunye rtu khuye nrau naye lamainai are nrau no kabo aron chi nrau nai sai phaike nrau ni mchi mongma phota ha wang tringkhe chung sai lamainai are hiye ang mawain shu are nrau no kabo abudikhe nrau nai di akhe tinio bom thaimano se nrau hamu e tongkhe akhe nrau ni thio chayok mo tong hain singkhe tinio nini slahapal nini bruhapal akhe tre takum khurono pho bo sapap tang nrau broni thio pho suri yeri di hiye nrau no kabo phio akhe tre nrau no kabo phio nrau nim khani tre chungmo are kheba kaukti nim chumoro pho tonami ungkhebu tinio nrau comment box o thangye nrau ni kaukti kaham ro pho nrau ri mainai abono chung khaksang ya cho sawnai phaikhe chung tre kauklau sayaye tinini bo kaumuni kalam da bru primer ni paithokmo mthaimano chung maphi naile naigrana abo paithokmo mthaile bose abo khe soinai hani kautmano tuyese paithokmo ni bukcho ongraha arengpho rowo chung bo soinai hani kautmale maungphi tong abono pho chung naiphi nango jebru ni yaw phawo bomcha arekha bo boi tongmi ungkhe bungle saubai thangno pori khu e nai menai mle khu e nai menai himba rengpho bo mcha kruironi bo ele tinio bo sapap tangni diono nrau nai menai nrau sie la menai phaidike chung abono naile phigrana ang nrau no bono sapap tang phono uchi ha screen o repeat tingnai abono nrau sau bai thang phono nrau khu tangye are khaba mle khu ye nrau nai nai menai soinai hani kautma Reverend Soron Kumar Msha khe salte Christo bosi saisa rjasko bosi kurnui sning April talni salkholphe nuimao se Shantinogor hiyonema jagao achayo abono taukhe phaslaiye Shantipur hiyo thanga abokhe Anando Bazar by kilometer khol ksal dergang tuima mchuo Kanchanpur subdivision Hakang Tripura nim singose salka baikhe sibrai khong hathai naisade kilometer sombroi sombasu chalnai bongbari khe khokchei mobai dugu kosla kongyese lekha pore sabio Christo bosi saisa rjasko bosi kholphe chiba bosio pore chingye himba class 4 pass khepaikhe parawo New Zealand Baptist Missionary ni master riyokmo phaya ongthangme huose borsak char habam khaiye tangmacha biha are ongphipho lekha snum chumom kham singyo tongphlaye tongmi nokni kauye mampha takhum khuno beraye dos dawo phaikhlaiha arowo bini mbi mphani mta hugra thaunim sayuni no samung tangdeyo pore yoknaima hinye tongthai khe laye tongye pore ha school ni jorano khoye jesu salpali tongmole samung tangye ma pore ha Christo bosi 1962 hingthamo khe hinigrane ha ni June tal chingyo phuain khe kheto chuayo sarui khe tre samung matango are khe class 7 pass khepai khe Kanchanpur ni government higher secondary school lo admission laye class 8 pai khe Agartala ni Netaji Subhas Vidyaniketon no class 9 wo admission laye pore ha Christo bosi 1970 borsini
March sakolmao final examination riye July ni salnui mao result sakuyo ye pass ungkhe loge thangha Eastern Theological College Jorhat Asamo aroni Christobosi 1975 borsio khe borsibrui ni course no borsiba by paiye BTS Bachelor of Theology degree may be a paiha aboni khe Christobosi 1976 ni March salhaman ching field ministry yo ha swingye tangha Christobosi 1981 ni jora aboni khe Smai ta Bible tuikhumoni samung bai khakjang khumba English school kaimo samungo uchi Smai cham Bible tuikhuyo naima samung matang phiha abo borsini June tal chingyo Christobosi 2006 ni April tal chingkhe church ni field ministry yo ha swing phiye tangha akhe Christobosi 2007 ni June tal paikhe samung tangmar maimoni mak soha retire ungha bodikhe tangmoni logewo bung bai thangni kaumung lekhano mkhariye tangmo nuyo bung bodikhe bui suinangmo raukhe mark khupor kahamno kaubru bai mens phaimo boi Christobosi 1980 kaumungni kalam snungchingmo boi Christobosi 1980 new readers portion 5 series no kaubru bai tuikhumo an introduction kaubru grammar suye publish khemo 1996 Kuaremung Juda mani tangmul Christobosi 2011 bosi saisnoi bosi chisha akhe an analytical study on Bru grammar Christobosi bosi saisnoi bosi chibruyo boroni bade opho boiste ma booklet raw suimo tongpio phungnai ha bruni ma KK school borsi kholphe bamani mukmoi boi raw Tongkautma no phaingri sunye mchikhuri naikhe bo bandu khiye chungno mchikhuri mokhe joibang hariang mbaigna ha se borono suikhuye mchiri pio aremi chung bo suinai hani bini tre Tongkautma raw tre phono chung thuk khiye chung naikhu leimayo sihui leimayo buskang ro chung aboro phono nailei phina akhe bodikhe tineu chung snung lai ha akhe jing samo chini theka hama bo sapaptang chohaman chingyo tinio bo paithomon jorawo je nraw chohano pho kroya khe naiye tongnai raw nraw no khakchangmo gbangku khe maya phaiku phio akhe je krungsuri naimaya khorong nangkhe bu nraw pho tai samode nraw bo Smai TV yo ha swingye nraw abono krungsuri naikhe barikhe hamnai mitrele bo kaumuni kalam no tuyele chung asun jorano ongrane ha arem bus kangotre bono tuye phono chung analytical chung discussion khenai ro chung nangmingkhe bus karo chung discussion khenai jora gothe mobile jora thamono naye ake tole no ha kabo phio tinio bo kaumuni kalam da Bru primer bo snungchingmo ke hama bole bo mchani suikho morole aborole tauni jorole paigramo nongha aremi tole phaidi chung tre chini suikrung ro matma boi suyo phiha book tuyo breke suyo mo kautma ro tongphi akhe chini Bru bai thangni Tongkautma ro let ma phi abodin ma joto suikho mo chini yaw phauje chung mai hui mo jorawo chung no sakho ekhnari anema akhe abonom chile anema tuibe anema chung sothe tong akhe tre kabo phinai nau nim singyo phono bangma chung bo bodi khiye sapaptang sname tomonim seropho nrau pho mahasu koktu kaham tre rinim chumingkhe akhe nrau ni yo phau pho tre kaham boim charo tongmingkhe nrau sisa chungno pho siri hoinke hamnai mangmingkhe bo dinma boim cha publish umoro bari khiye bangya umoni bo echini borowo himba chini Bru bangmoro le chung nai naikhe
Tripura o mohabo se lakha ke thamrau thau ya onge tong akhe tre aboni ongphi ke tre al juda hathe ro chungnai min ke Assam Mizoram tongphi kho abono karye pho tre ro phono tongphi kho onge tongkhe bo mcha sasunoi publish khe moro bele chungjo to phonu usmaiya abon bo ye tinio bo chumoi ni deyo ongmin khe je thin jaga o pho tongdi bo ha ni hamsu subrui hapsu ha kona o tongphi tongpho je thin jaga o tongpho tinio bo chumoi ni deyo chung snunglai tongmai minke chumoi ni deyo chung salai tongmai minke siya pho sinai nu ya pho nuknai abon bo ese tinio bo samung mano tinio raise ma tongse bo Smai TV ni ongye are bo ye nrao no khakcha mo ya phayo tinin bo ela sunongra ne ha are mi bus kang o che hamalai phinai bus kang ni sapap tang buk chowo are mi joto no che ha paipleya khakcha moni hambai ya phaye tinini bo pandale ro nom thogra joto no khakcha ha jeba khupono jeba kautmaro bo chini Smai TV diyo kasari nim chukhe phnu nim chunang mi ungkhe bo screen o contact number riye tei mobile nrao kronglai mainai jebani kautma pho Smai TV khakchang ye yacho sawo joto no khakcha